Omukwezi kwa munana omwaka gw'2023 gavumenti ya Uganda kurabira mu kitongole ky'ebyamagara n'obushagiki bwa bank y'ensi yona omu project ya Uganda COVID-19 Response and Emergency Preparedness Project ekakwasa omurimo aba Excel Construction kombeka ekyombeko kya biliyoni 8 na miliyoni 4 ekirije kuba nikijanjabirwamu abarwire abarkwetaga obujanjabi bw'omutano kyeta Intensive Care Unit ahirwaro rya Hoima Erahango. Omurimo gukaba guri gwo kumara amezi 18 okuba bayombekere cyahwire. Kizimbe tushombekere cyaho ekisigize no kutama ebyoma byo kutamu nk'ebyo kumonitoringa abarwire nka dialysis ecyoma cya dialysis cyo kuyamba abantu abine esigwe zafire bari ku eri kukiri kutreatinga shagama byo tukabitira konka tuyino kwe ubwesije ngo mu kwezi ningo mu myezi 2 misho nebyo byoma ntiza kuba tubine tubitumwe mu gihe kisimba civil works zona zahwire hatutandikire ekibakweta DLP tukumare kizimbe ntwa omwaka gumwe gona kuba kugira ngo haza defect yona tubantu tujatendinga so turi mu defect reliability period. Omukorambuza abanyamakuru aho murimo gwahika orukuri rwaro rya Hoima Dr. Ibrahim Bwanga yagira ngo irwaro ndiyohereza abarwire bari hagati ya 20 kwika hari 30 murago na Kirudu ahabwo butagera ICU. Bana abakazali obubamu abo gwe bazala nga tassa bulungi yetaga ICU mweje mumanyinga nikyo yona 20 intensive care unit nayo eba ICU ne mubamu abo abafunya accident nga aina obukosefu mu mutwe nga yetaga kulongosa na kutereza ne baba yetaga kulongosa yetaga ICU mubamu bano ba oli antemi jambia obembazi sisa bulungi yetaga life support. Ejo intensive care unit net zimbe cha levels 3 harimu ICU ninga intensive care unit eyabagwira abali kubi abali kwetaga machines abali kwetaga support ya machines kusurviving. Then haro HDU abona abagwira bali kubani bahwegwa. Dr. Bwanga nashaba ngo government ekore hakutamo ebikwato no kubahereza abashaho barukumara kwenda kusya obuhereza omubantu. When we talk about medicines and supplies, talking about the dialysis for example, it's an equipment. If you don't have it, you can have very many buildings of this type. But if it's not equipped, you can't offer that service yet. Buli constituency kahebwa ambulance kandi zona ziri mpiyaka zilizo mutindo. Hata borayiro bakwijana tugena kuba tuina abadakitala abakugu abagena koni bajanjaba. Hata abadakitala abo President Museveni akarabya hoire ikiragiro ya government boro handikiro oli mukozi wa government. Oyina kuba nokora mu irwaro eri region hano Boma Hoima. Biyombe ko biro nebyoma bikujja kwiji kionko kakusinga government erabe takozere akintu ekindi kire kyo rubajiro kurangu no munako akumalira yo hansi yasobora kwana jana ekonzo obuhereza bwa hano byona bijja kwa bifuire busa. Irwaro rya Hoima nirjanja abantu abari kurenga miliyoni 4 abari kurga omuza district zona ezabunyoro Cyankwanzi Kiboga hamwe no mu kampo y'empunji otireho n'abakorga omuyanga rya Kongo. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.